Selam dostlar, sizlerim ben Melekhan. Bugün biz ördeydim Minecraft 1.12 versiyasını oynaydım bolamız. Men жалғыз өзім ойнаймын, енді выживание жаңадан бастадым. Жаңадан бастадым. Выживанияны жаңағы қоңсына сундук алдым. Мыняқта осындай заттар, кішкене ағаш алдым. Мыняқта ағаш. Бүгін biz выживать edетін боламыз. Мыняқта бір қойып Бірінші біз ағашымызды алып алайық, топқа айналдырайық. Так жасаймыз сосын. Вот достар, бізде верстак қайда болды, енді жерге қоямыз бұны. Палка жасаймыз, палка қайда, палка міне. Енді бұған қылыш анау мынау деген заттар. Мынаны қоямыз, мынаны тәк бар екен, мынаны тапырмен мынаны аламыз. Лайкын басылып әліп алайық бұл. Яқта ауылдан немесе пирамида. Ona canlı yapıyorum bunu. Orancım pustunu alalım. Dosta piramit yaptım, piramit. Bu bir de 12 versiya. Piramit. Versiya. Minecraft. Piramide taptık dostlar. Şimdi boğan kırıyor için. Neyse kırıyor. Başta vlog stream'a sonra komentarı обязательно запишите. Kayısını yapma, kapkaran. Buradan karanlık mıyız bizge? Tam kuşunu almaz desem tamam. Ben almaz. Dağım yok, suyun alsam. İt bu kadar. Soğudu. Almaz. Şokerimiz solda alıp alayım. Oğlum sразу olup ketken aydım. Koçerini. Dostlar, men de endi 2 almaz, 8 solda var. İşte yok. Piramida da olmuş, tuvaletleri. Tamam, bir sınıf çıkartalım. Bak bunu. Şimdi yeniden yapasıyım. Balık var şimdi.
Ағашалар қайда қанша. Алам қайда екен. Қанша ағаш болды? 18 ағаш болды. Менде бар. Оқу. Сонда қой бергел. Қайда ол? Қоямын. Қой қатып. Мен Ешекке не беріп бара жатыр? Ешек мән дейсің ба? Қара демеу. Бекер өлім ол. Алма бермеймін. Алма бермей қоям. Үйрен. Үйренші. Енді маған бір жерде түнеу керек. Машинама үйрен. Все жерде түне салу керек. Dostlar avul taktım ben. Avul taktım ben. Dostlar avul. Yine o sıra su var. Avul taktım. Bakın çiğdemler hoş geldim. Avul yemeğe. Osman meni kiyim. Tamam. Biraz çıkıp buraya. Kurban. İncedim. Yuxtab alayıq. Çok kızandı. Ne kadar nasıl koyarsan dostlar. Haydi. Koyuyorsun mu? Вот языка. Вот есть намитника. Вот идет там. Ne? Kanka bu. Kanka yazık betmedi.
Ой. Менде бір идея бар. Ол идея. Рахмет. Şeytan başka. Hava salladı yani. Böyle. İç. Ama söyleyeyim. Hani piranha. Ama başka piranha mı? Canavar var mı? Piranha. Başka piranha. O yüzden falan canavar var. Güzel. Nerede sunup bana? Anladım. Ne yapacağım? Ne birde 12 olsun daha iyi. Яхта таатсаңыздар жоқ па? Кабель ме? Яғни? Атам? Есіміз? Оғын білім ма? Сол заман ма? Сол? Karşıya olarak benim iyi oluyor. Ama o değil mi? Olur bari. Sandığımız. Sandığımız. Abi sandığımız. Ona da sandık var. Вот достар, осымен біздің видео аяқталады. Сіздерге қызық деп ойлаймын. Қызық болса лайк бас, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлім шығарайын ба, онда да комментарийға жазып кетіңіз. Ал сіздермен болған мен Бетқұл. Сау саламат болыңыздар.